Bing. Seben praben le mun tak jawab manter tak paju laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takok tak paju wongku. Sekalian lagi kasaja pabender kaniat patepak nggih nyoon ka Gusti Allah moga-moga kaula panjenengan bi Gusti Allah edadiagina orang seselamat dunia akhirat. Amin. Sadeja kabutuhan kula panjenengan moga bi Allah coko penah kalaban rezeki sehalal barokah tergempang sari enah. Amin. Sakeen manter dulia pesehat bi Allah. Se ekonomina seret manter dulia pelancar rezekina. Siandi otang manter dulia bisa nyerah ka otang. Amin. Neser saya otangi. Laki bini tuango de lancing praben duderan deh sekita andi judu moga-moga tulin nemu wajudu. Mon cek tuan aneng neng cek tuan lagi terolaki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah alladzi amarana bin nikah wa ja'alahu minasy syari'atil qadimah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sahibi syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wassiyadah amma ba'd. Operator huna keniin mak le gena cek suara kulene ka sae. Hadratal fudala, para kiai, para alim, para sesepuh, para guru ngaji sesangat abdina muljaaki utamana deka syaikhinal fadil Kiai Sederi Kepang Sera Asmana Kiai Haji Abdul Azim sesangat abdina muljaaki juganan al mukarram Kiai Mahrus Asy'ari sekaula muljaaki jugan tak lupa dekase mulja al mukarram Kiai Sera Khatibul Umam ben para kiai-kiai selain termasuk undangan kita saya dari Jakarta salerana semulja Al-Haj Ustadz Muammar Z.A. Syekh Begele ampun lastarik maos Al-Quran kelaben suara nase acem-macem. Bu ibu dek ngadok kompak kapi jawab Allah di budi nangete nyarah satya sami asyukur ka Gusti Allah engki malam mangkin Allah Ta'ala ngarsaaki kaula panjenengan bisa ngarabui badana pengajian umum sebeda compon Abah Haji Mahfud dalam acara selamat tanah pabrian manusia. Abah Mahfud asyukur ka Gusti Allah polana anak bini ense anyama lu'lu'ul maknunah bi Allah paringin juduh orang laki anyama Muhammad Thayyib gerepneh mate murni kate. Tore dua aki moga-moga Mas Muhammad Thayyib sareng lu'lu'ul maknunah bi Allah Ta'ala edati yakin jejuduan selanggeng dunia akhirat. Amin. Rumah tanggana dadi rumah tangga sesejahtera. Amin.
palancara rezekina, amin. Panggilnya siapa? Bini cong. Lulu mantir tulia patot ketoyip, amin. Mon la patot mantir tulia ngandung. Tuli andi anak, amin. Anak tuli andi alik. Tahu sabut ngebut yip. Setahun telok cukup. Pak, sera asaos oringa para teritan bila akabin mesti saya ketero rumah tanggana jadi rumah tangga saya bahagia. Mungkin apa punten? Mak boleh engak mantan anyar kocak kok reh mantan elop rek tapi pada tero rumah tanggana jadi rumah tangga saya bahagia. Manter takaah, amin. Allahumma yip. Rumah tangga bahagia ji sedek remajong. Tak tahu. Aneng bengalak kabin. Debuna Syekh Ibrahim bin Ziyad Al-Adawi. Salasun tufrihul qalba wa tunmil aqla az-zawjatul jamilah wal kafafu minar rizqi wal akhul mu'nis. Allah daerah eman penyaman kedepan kok karet meteteng masih tangnya ada entut memetet debuna Syekh Ibrahim bin Ziyad Al-Adawi beda telok perkara teritan sebisa mabunga de ke ate okay? Mecuntrong ke akal pikiran okay? Napaan pertama andi bini seratin, nomor dua ekonomina cokop, nomor telok andi teritan sekete. Kula mau ngabala seneka-neka banyak reng laki meronon du tinggal ka bala cek mon orang bunga remon andi bini ratin pah meronon du lopot. Pak, saya maksud bini ratin beni karo ratin roben apa? Tapi lebih dari gani kah ratin Athena. Oke? Mon karo robeh lengening kapir ya. Mon tak percaya jejel jeling Pak, taring ratin kapir. Bukten mau nekocai coba ngamuk polen aroma sajerat orang bini neka Pak mon akaca Pak neneng bi tibian mesem ka tibi Pak neneng yaden kaca taring mesem aroma sajerat pas ngalak benges pasang ke bibir laonan roh pas beda jembret tatuling ala tisu etetel mare abenges obuh tambah pede engkau ratinoku oh ada keluar dari Roma siapa bi kancana ku bengal akekep dema kakek ni gede nganu apa aku gu ngocak bubur tak bengal kekep tako bibir jembret bengesa dopak nenang kenangan bubu every inch man nyaman ku mosok langsung cepak bi binian le ku bi tanang selajah kopit bi setongah kopit geni sekoni takok ngerosak ke bengesa taring pas angang cek leber
Saya gelere pengalaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang bini laratin kapi, cuma setong ben setong tak pada. Beda se cek ratino, beda se kun ratin, beda se bekabek rati, beda pole se parak ratin. Malah beda se lemari ratin, karerot perot tak. Orang bini se ratin se kaparlo nikah ratin Atena. Ratin Atena ku ada remah. Orang bini ganika teritan gelem ngelaksana aki kewajiban sebagai orang ngalatinin kalakenah ngaki lulu ping latinin toyib ria ping sengak le sengak orang bini jadi wajib ngalatini kalake karena orang bini jadi ya ping neng Quran le seputaki nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Bini nabaan tegel sabena baan. Yip. Lulu roh tegel baan. Ya. Kerep cong, kerep. Kerep tibi ya. Cek pesewan sing. Nyamana tegel mon ekayen taribi sandi tegel tak oleh buruh nemonin sampian neng di sana apa nih kenyamana? Hah? Di sana apa? Tau bela neng itu bela ni kah beda orang tar ke tegel lah beli mak beli kak tang tegel elang nyamana tegel mon intarin sandi tegel kudu nengen tapi mon nyongok dari potong nah gelak kata lecek ru kuda biri pokok lo berpengajian deki kakek jip mon tak ete mang yebi lulu kun masuk dalam kamar le siapin lagu kakek jauh sungguh mati aku jadi penasaran Kakang Toyib labuna pangcar kacaran. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Orang bini wajib ngalatinin dek kaselake Allah tahjura firasyahu cepang nyimpang dari ketedung naselake ngeding lu ya mon lulu kalau tak mang re pampo kalau nabi pengorbi re ku tek bi selake ku pate ejeb soro abede rale alah gelem yang ngari tak gelem ya wis kok ya Allah daya jeria sekadang gune kutek depak pas ngadep jering pas adep ke tembok kutek boleh nongep encang saya laki mau netina nongep deh ya kena taruh yang mangkuk abi ini berkah yang kok saya nggak okay. Orang laki andi kewajiban wajib memberi nafkah lahir dan batin ya nak nafkah lahir ya sekakan benarina ruah nafkah lahir mon nafkah batin ya rualah ngerti yip ongguan senga nafkah lahir ya yip nafkah batin ku wajib dong benikun karo sebini eka polong meloloh
tapi beun pamapan ngapolong bini deremakira beun jeriah santun ramah tamah lemah lembut dek kase bini ya saya nggak cek ngocol meturan deki se bini salah sekoni santap salah sekoni pekerapak tak kira-kira ibu ni bang Reng, mau tak percaya kok tanyakin kereng orang bu umpama laki na sampian kaya raya nggih sudah kaya raya tampan pula tapi sayang keras dalam kesehariannya dikit-dikit mukul mekerapak meloloh seneng sampian ngeding yip reng laki ngeding mon sampian reng magereng ke sebini sebini gila enak ketika nggak enjong nak lulu robeni soro kebayi kol tokolan ya hah kebayi du buduan bayi dong juga pamapan rabet pabagus ya jagalah istri jangan kau sakiti taatnya istri harumnya surgawi kalau istri lagi marah hati bapak ikut resah anak-anak salah tingkah rumah tangga tidak berkah betul? Tapi kalau istri senang hati bapak ikut tenang anak pun gembira riang walaupun utang segudang jagalah istri jangan kau sakiti doanya istri tangisnya bidadari ya cek daya ongkuro nyaman tapi kenyataan lapangan banyak tak senika tanggi pak tak selaki tak sebini pada butuh banyak orang bini zaman mangkin dek kase laki tak pateh open mon kadung akikir cek sarana innalillah kadang saya laki de iya kia de kase bini korang kasih sayang mon abelen cein cek cerek nah duka bayi apa andi pese tuli beki de se bini mak tak sedih tapi cek pas beki kapi adina tabung ngaji Remone terus aki jaran goyang redet. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya nomor 2 kan singkat bae ini kak. Bu, Pak, orang arumah tangga bisa seneng ben bunga mana bina paseeka butoh bede butoh ngakan bede butoh kelampi bede butoh bengkoh bede sana jen saya ketero kita ketekah lada remar ya maksudnya Pak Bu orang arumah tangga para tritan kuduna seneng lamun kebutuhan tercukupi sekalipun apa yang diinginkan tidak terpenuhi tambah tak ngerti boleh lah senika Bu Pak orang nikah tritan ia depagi de kedua perkara kabutuhan ben pangatero nggih kebutuhan manusia sangatlah sederhana mun pangaterona ada betesah
Orang butuh ngakan, saya gak butuh, saya penting kenyang. Mak boleh ngakan nasi. Senajan tenggeng ekolop, pokok kenyang, bedecil genjel tabu, cukup. Neka nurut kebutuh. Mun mengku pangatero, tero ngakan selin samalin. Sekira saya kakan ting siang benih menu saya ting pagi nah. Gina Banten. 4 sehat, 5 sempurna, 6 adrep. Nikah menurut pangater. Jadi kula sampian nikah kula kenyang, mak pole ngakan nasi. Senajan karo tenggeng ekolo pak, tenggeng etono cukup, sabrang etono cok. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngerti? Pangangkuy eka butuh. Saya kebutuh pangangkuy. Saya penting beda kangkuy notopen aurat. Melindungi tubuh dari hawa dingin cukup. Tahu sanya banyak 2 helai kain sudah cukup. Sesitung yang kui situng gebay sale menurut kebutuhan. Menurut pangatero ada betes. Andi merah tero celeng, andi celeng tero bungoh, andi bungoh tero serek lorek, beda serek lorek tero setak kotak, beda setak kotak tero setol tol tol, andi setol tol tol tero seburdelen terus. Ada kemarin buru letak teruan pole, mulai beriin kelambi pote setada kemancingan naro. Kerep nebak motin. Neka teritan. Jadi dalam odi ini kekaula panjenengan istana harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana keingin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. King cek mang mengkara urusan saya kakan yip ngakan tak kira tak ngakan pokok monce tak kaban ki jenon jong ki beda rezeki nah. Lambe para teritan toman berdua sahabat acabis ke Rasulullah. Mereka berdua khawatir akan rizki yang akan dimilikinya di kemudian hari. Rasulullah madebu kedua orang kenikah la tayasa minar rizqi ma tahazhazat ru'usukuma cek mang beun ring si kedua dari rezeki mon ki aku lieu ce tak beun eko. Dan ini kateritan orang ini mon ki dia mesti beda rezeki nah. Nggih? Okay? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Mak pole bisa ala ko pak bu kocak kok kocak beres tandi cong umpama ya pese tade ala kuah abe sake au tengah todus keng abe butuh ngakan beda jaran deremah matamoy mau tak telebri ngakan cek mulai tak ada kenyang deh. Mungkin apa punten? Mungkin apa punten? Orang nikah teritan sepenting nikah. Cek sampai kalau pain, cek sampai maceu kalaben seko besar. Pak, halo, Bu. Mon coba bu, mon coba, nggih, coba timur, coba tengah, nikah teritan mon beda ke mantan patemua mantan laki ben mantan bini, nikah beda tabuna, paling punten setelen rekaman nah, mau nyin tabuna senikah, nang ning nong nang gung nang 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 ning nong nang nang gung, le jadi beda maksud dah, nang montoro odi tenang. Ning aten pebening nung pikir kudu dumunung kung ke pangeran semaha agung melena orang tua lambe reng medhureun kateritan make ledu butuh tak lopah ben tak lopot diri adzikir ka Gusti Allah kocak mecok jagung ketegel para teritan bi ngebo jagung nika adzikir para teritan jagung sake sahbi kombien se agung kobo sabi tibien jagung sake sahbi kombien
seagung kobo sabi tibipun selalu engak ka Gusti melenah yip singak bejeng cek kalau pain ya lu sabuna singak ya tolok lu apa kala atau dus ongku abana tak kira kikir sobo lulu atau lo jebor beduk atau lo pole mereisa atau lo dari mancan Abah Mahfud alhamdulillah nyerep temunya dengan toyib rolai Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad cek kalau pain dek kasih kobe bu pak moning ibalai desa bedetu umen beres sampian monterome luar beres benih kutu mesemak ke beres tapi pesemak dia setokang atu beres engkin apa punten odi sini kekian teronya mana odi bedening alam dunya benih kutu ngoper dunya pesemak ke setokang ngator dunya sera sengator Allah nih katritan mengkaro alaku amalolo pekuatin tangan sampian okay? Tapi pangeran bi sampian mak kelopain mak boleh sampian tak hasil ko sekali tak kira bisa erasa aki kebungaan sehakiki para tritan anapa mon orang ni kala atina solat para tritan para rabu orang kini kapon bengkeng jauh dari rahmat Allah paham ngerti halo solat cek galopa cek karo lako melo lako ya lako cek sampai maketer iba mon karo alako meloloh para tritan iba de ekalopain terooning kang cerang kang bung kana kopi cukup kotok ekalapati mon karo cakang tak kira kesogi mon tekok mesti apal tak apal beli na boleh norok buntek bismillahirrahmanirrahim kang cerangkang bung kana kopi jukok kotok ekalapate mon karo cakang tak kere kesogi mon eka tekok mesti amalaki mun orang nikala takwa ka Gusti Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib mon orang takwa ka pangeran aben andi kesulitan bi Allah para tritan iparingin jalan keluar dari kesulitan genikah alhamdulillah. Napa saya kebutuh para tritan para rabu hal saya tak masuk akal para tritan paringin bi Allah bu pak samangkin nikah tritan kula panjenengan ki buru bisaos ngabedeaki ben ngalaksanaki perayaan hari ulang tahun kemerdekaan engkin apa punten sampian oning tritan lambe sianya mah penjajah senjata neka modern sementara bangsa kula panjenengan diandin kun karo bambu runcing mungkin apa punten mak bisa bambu runcing makala senjata se modern polen oleh pertolongan Allah
ma oleh pertolong na Allah berboleh benikun karo tenaga zahir seguna aki, melainkan pendekatan spiritual, pendekatan ke Gusti Allah, ketakwaan ke Gusti Allah kini ke para tretan seguna aki. Sehingga gara-gara takwana banyak ulama-ulaman Allah iparingin karomah bi Allah Ta'ala. Santri-santri nalikana perangah taring karo cokop sanguin arta bu ya cong keba arta ria ya oning arta kacang hijau oning ya cong keba nak deki moning tengah jalan kaki kita monon sawa belenteh cek mang cek mundur Allah nak singapeng ben arta ria antemaki taburaki kebudi sembi metem patawakal ke Allah tinggal ia dong ben belenteh teritan masya Allah arta langsung ekala etaburaki kebudi bismillahi Allahu akbar etole kebudi teritan arta neka jadi tentara bu kelampin biru inga arta nih kalau pertolongan naal belenteh ngopus karena semaringin arta orang semak kaal coba sampian saya nyamberi bu pas roh tabur mau tak jadi kolek ya. Neneng coba beda para tretan elo majeng nika kiai tapi kapten asmaipun Kiai Ilyas aculuk kapten Kiai Ilyas bareng pon sobung omor kebaynya mana jalan kapten Kiai Ilyas cerita dalam bu zaman penjajahan toman beliau para teritan tepaan kodil hajah badanenge songai taring pas belente nika para teritan ekepong beda santri seoning teritan cemun belente ngepong tuli mator saya santri gila kiai tiate kiai beda belente kiai ngepong ajunan kiai tak laongkuan bu tak sepera abid lagi pongongku etur kelutur kiai na serangan darat maupun udara datang tanpa diduga Kiai Ilyas waktu neka tabek tatengger bu posang Kiai Ilyas apa dia sebagai senjata amit pangapora tangki taring pas beda teritan ningkoning yata saing geni kata dik panyimpang langsungnya sargep sareng Kiai Ilyas teritan sobu matur ka Allah Gusti beni abdi nangenye ayat ajunan ya Allah yang sobung boleh saya pergem maka itu ya Allah sobu nih kabu wa idza batastum jabbarin yang huyeng wang huyung wakung yung langka salah langka nepe langka cetor nekat tuana ulama lambe nih belum ngadep yang temaki nekat teritan bismillahi Allahu akbar nabui belum tena capok tai dari namanti jadi bom jadi up udah tinggal cerita sini kene kesakadeng teritan beda orang saya akertek iya tina iya kena kiai lambe eko mon kiai setia be ngak jeria eko ya mon ngodiang kok ben ngebele marah meregem lagi kaki nyongop yang temaki nah leduk tak leduk temu budi maka tak leduk mon melek kepepe nah apa tak jalan mereng ben marah Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad sengak cek kalau pain nyembe ka Gusti deng kadeng bedeh orang soro abejeng salah tak abejeng para teritan jam ngeranyam someso udah bejeng barang maka bejeng tak oleh pacol niku lemona bejeng oleh pacol kebayang apa marah sampian saroma orang lema abejeng kabi mari ngolok salam oleh pacol
Assalamualaikum, assalamualaikum. Gerabak, gerabak, gerabak. Pacol lemak. Deki duhur apa jeng boleh? Lemak boleh. Asar apa jeng? Lemak boleh. Sehari semalam tak le segemi pacol lah. Ke apa pacol dia? Ayo, cuan lah. Siapa melihat pada banyak pacol lah. Dibu dina sampian report senang dengan selak so pacol. Mungkin apa punten? Mungkin apa punten? Kadang beda orang mikir, aduh engke mon pacol start. Coba iparingin obeng kan saya. Mari ngolok salam buka sejodoh PC 1.000. Kan gege dek remah mata pikir lanceng. Coba leput coba pikir. Pak, Bu. Ning alam dunia nikah orang alakoh king kana nyari PC. Gina benten. Bede saya adegeng, bede saya atani, bede saya tadi manul. Tinggi. Bede saya jadi pembantu para teritan, para rabu saya pada mulja. Bede saya jadi tukang syuting reh. King nyari PC reh. Tore na pikir. Mon pas PC gempang ekau le. Kalau ben asolat pas oleh PC 1.000 kira-kira si alakoh ambu tak ambu? Ambu. Tinggal ambu kapi si alakoh kebayang apa PC marah? Kebayangakan nih berung Pak Ustad, berung ngesapa, berung ngelenutup. Jangan sandi berung mayak mepayang kok amasa mengkun karo butuh PC. Cereng Allahu Akbar lah oleh pes. Tarik pikir. Mungkin benten. Sampian para teritan aman tuah. Abuh posang sampian njok nyari do emek wade ta iya. Nyewen desak tak kira gelem sandi kuade. Njok butuh apa kok PC le banyak. Kok. Sampian ruwet tibi. Gini apa punten? PC pas kebayang apa marah? Kebayang jer kelenjer ada emah. Sopir ambu. Gini apa punten? Sampian malah para teritan pas tepana tanah. Mak tade gasagana melihat emah tukun lenutup. Lah nikah ontong tak iparingin PC. Alhamdulillah. Tapi aku bi Allah. Orang seibadah ka Gusti Allah pemangku nang swargana Gusti. Alhamdulillah. Nah, paham. Bajang jong. Anggun. Bajang je. Porkelap. Bektako. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang nikah Pak, Bu. Halo. Beda dua perkara congok na manosah mapan ben puntenah. Khoslatani idza saluhata minal abdi saluha ma siwahuma salatuhu wa lisanuhu. Beda dua perkara dari kabulan Allah. Mon sedua nikah lamapan selain tak usah diragukan boleh. Mesti bagus. Napa? Salatuhu situng salatah walisanuhu ben lesana. Bu. Sampian andi laki. Mon laki na sampian asolat nikah temen. Asolat nikah istiqomah sampian pabunga. Nggih? Tapi mon laki na sampian solat lekanan letos kelatos kadang ngabejeng kadang ngenjek cek ngama bunga ben mayuk le pikir jering pangeran le elaben apa boleh karo pada manusia mungkin apa punten Pak Pan Jumadin sampian andi bini mak cakang sholat tah obu Pak obu nggih dinah make leng-celeng obu cek bendem mun tak dele mate king sampian andi bini Pak mak sholat ta para tretan rang be jender bunga deluh jender bu melereng bini ke pangeran lebengal apa boleh dek kesela semakin banyak para teritaan orang laki gelo bi sebini
karo tepak selake ngodo boyun kena gandeng ke bedok ke timur siapa jerian ni ting tua sakoni selake taring pas eke patagi pelaur nabeng lakian lain du seneng deh jadi ring laki menandi bini ngak jeria tanggi pak ratin kau sekali seneng sambian entan nyor geding mon lengelorak kelarin nak geger jeng manceng makanya ratin mon tak pelak jering laki naidina jeng manceng Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad pon saya terakhir orang arumah tangga bekal seneng ben bunga mon andi teretan segeteh tatangkeh pada bagus cakancah pada atole seneng tak seneng anapa maksudnya karena memang kita manusia pada hakikatnya selalu membutuhkan orang lain tak satu pun dari kita yang gak butuh pada orang lain torebu kir-pikir nalikan aku lepan jenengan para teritan ki beda neneng kandung na ebuh lebuto ka orang ibu kita datang ke rumahnya bidan assalamualaikum waalaikumsalam do sampian bu engki bu bidan nganon apa nih kele mereka kini kandungan engki pon tore kanto agentang saro agentang lepas betumbet periksa bek oh detak jantung normal mereka teguk posisi bayi tepak butuh ke orang lahir ke dunia butuh pas andinya mah dari dimanya mah jeria beri masuk ngarang tibi amian beri orang mau tak beri bapaan beri embun mau tak beri embun beri teretana kadang paringin kiai nah mungkin punten abe lahir ke alam dunia teretan abeng kang pasti dia akan lampi polen lampiin mulai kini abe selalu kenyang polana eduleng mungkin apa punten kayak ngaen yip ngantok kakek cong tak tedung gila ya nak punten nak lagi ada pikiran melolo ya monoreng tadi mantan nih kabu makai petojuk neng setian kula karo aben segut margut kanto bu mon akal depak ke alam gaib jila tak iya kok bu pak orang selalu butuh ke orang mulai kini kula panjenengan depak ke berak ke timur arapa mak bisa depak cereng abe tak bisa jalan teng ngoreng yembeno raja sakoni pas asekolah bisa maca bisa nulis king ebelein sampai bisa hadraan bisa solawatan bahkan bisa akiro dari dima bisa akiroat ya jerin orang Dorino penter dele make beni ayat Quran ela gua kiroat minum kopi samarati ni'mat minum kopi kapal api samarati ni'mat dari dimma bisa ngajiyah ebelain nah ini kan kita kaya dari mana uang kita dapatkan diterima dari orang oke kan jadi pejabat karena diangkat jadi kelibun polana epele lah nekal
kula dari Lumajang depak Kebengkalan depak dek Katobele nggih pola na iyon jeng ceramah king pola na ikedingaki orang jajal mon tada orang dung kok ceramah duk hilang kok deh engke napa punten engke sampai kau panjenengan lamate para tritan ki buto ka orang untuk memandikan kita, mengkafani, menyalati kita dan menguburkan kita. Mungkin apa punten? Jadi kau sampian neka para tritan tade apa-apa nah montaking edukung seorang lah paham genah melanah Islam ngelarang orang ria mege seteretanan nggih mabere ben mate mor pabegus kakak soale je soker ngerti tak ngerti malah para tritan beda bun Rasulullah qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah orang yang memutuskan tali persaudaraan dilaknat oleh Allah sekalipun dia matinya dalam Ka'bah. Bu sampian toman masuk ke dalam Ka'bah tak toman pada menabi al-mukarram Ustadz Muammar Lastari teritan gelek dek kandeen sareng den kaula waktu oleh kehormatan akhirat badaning Arafah para teritan Lastari panika pas ia jek boleh masuk ke dalam Ka'bah tanya aki bidan kaula dek remarasan pada dalam Ka'bah aduh tak ning semator aku lah ingat kedong sebereng seakan-akan hidup di alam lain lah nikah lah tak ingat apa boleh simpang ingat ke Gusti Allah bu orang mati dalam Ka'bah ku sekali laknat bi Allah mon orang gelek pegek seteritanan melena singak cong tajib ya kalaben kaki akabin kalaben kaki ngocak qabil tu nikahaha wa tazwijaha keluargana Abah Haji Mahfud jadi keluargana beun ya nalikana bedele beuleun saya bini datang ke beun saya ingat apa bener ben ngocak cak ngocak ke saya bini lek roh mecedin datang mecedin cak ngocak ada ya lek awak kute datang paman datang mun ngocak mecedin kan berarti tak ngakonin mungkin punten wak bibi datang deh iya tak kok pas deki tepak ring tuan datang wak roh bupan ban ya senga tali persaudaraan nggih jaga kekeluargaan jangan sampai retak paham ngerti Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad ayo ibu-ibu senga bapak-bapak jendek kalah so sandal japit nggih sandal japit para teritan tak toman rebuan tak toman atau karan sandal sekangan bi sekacer para teritan menempati posisinya masing-masing sekangan bede kangan sekacer bede eka toman sekangan ngerbuk ke sekacer ajelan para teritan tak rebuan sekangan ajelan kade encan sekacer iya lekat mangkat kaki jing sekangan ating kak kade teritan eden bi sekangan tuli lek tuli maju kaki nemonin sampian sandal japit polen soro ajeun kade pas nyok-nyok terusan tak kira adente salajen engkina punten pas salajen pegek kuah edente teritan be tak berangkat ke kinje engko tak lengkap pun tade beun kuah lah nika le nika setong contoh nggih setong contoh semapan kula sampian je atau karan setong ben setong je saling sere atih je saling napa dengki hasud taol Allahumma shalli ala Muhammad mon setelok nih kali kandi para teritan ki bini ratin selake genteng dalam artian gelem ngelakonin kewajib nebeng sebeng pas terus ekonomi para teritan iparingin lancar bi Allah Ta'ala ki napa saya kebutuh cukup senajan saya ketero tak ketekah teritan getih nyaman odik bedane ngalantumnya para teritan nya
nya pon cukup sekaintoh pamator moga paneka dadi ilmu manfaat barokah dunia akhirat kula neser kemantan laki pegelek lele tolian melolo ngabes desa eke tepin ake tep melolo tele para geger bulu kecen neka waktu ampun malam pon setengah setong istiwa para teritan moga-moga keterangan panika dadi ilmu manfaat barokah amin Allahumma pola beda kelopotan kesalahan saporana sebenya okay? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah agama yang baru saja disampaikan oleh Hadratul Mukarram Kiai Haji Hasan Huda yang dari Lumajang. Mudah-mudahan segala apa yang telah disampaikan oleh beliau kepada kita dapat kita ambil hikmahnya bersama dan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada kedua mempelai. Amin amin ya mujibas sailin. Kepada beliau Abdina menyampaikan ribuan terima kasih. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu segenap tamu undangan kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagai penghujung acara pada malam hari ini ditutup dengan pembacaan doa kangkui memimpin doa Abdinanya onda selari persebutnya Hadratul Mukarram Hadratul Syekh Kiai Haji Mas Abdul Azim Khalili kepada beliau waktu bertepat Abdina ngaturake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyara acara makin kak dito tutup kelaban doa. Sebelum doa nyara arang sarang maos Fatihah. Muka-muka kelaban barokana Fatihah. Tua ben panyoon patan kaula sarang pata panjana stage. Ya kabul sarang ajunan Allah Subhanahu wa taala khusus mantan sagadu paringan langgeng juduna mulai dari dunya sampai ke swarga kaparingan nak foto sakarat tu deka ajuan Allah semanfaat dek kebengetuanah mulai dari dunya sampai pagi nang akhirat ben muka-muka rezekan paringan lancar barokah kaangkui sajen semak deka ajuan Allah Subhanahu wa taala bi syafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ولا تفضحنا بين يديك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم حبب إلينا وأولادنا وذرياتنا المجاهدة
اللهم حبب إلينا وأولادنا وذرياتنا الإيمان وزينه في قلوبنا وقلوبهم وكره إلينا وإليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا وإياهم من الراشدين. اللهم إنا نسألك كما هديتنا للإسلام ألا تنزعه منا حتى تتوفنا ونحن مسلمون. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم يا عليم العلام علمنا وأولادنا وذرياتنا من علمك المخزون وسرك المكنون الذي أودعته لديك. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من علماء الصلحاء الأتقياء السعداء في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وتلامذنا ممن يحيي أحكام شريعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا وإياهم من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم احينا حياة السعداء وأمتنا موت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. اللهم ارزقنا حسن الختام والدخول في دار السلام مع الإيمان والإسلام. فضل يا ذا الجلال الإكرام 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 يا ذا الجلال الإكرام. أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام. يا جامع 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 الناس اليوم لا ريب فيه اجمع بين هذين العروسين محمد طيب وزوجته لؤلؤة مكنونة في لطف وخير وعافية وارزق بينهما أولادا صالحين من أهل العلم وأهل التقوى والاستقامة. اللهم صل على سيدنا محمد خير البرية صلاة نحصل بها ذرية طيبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد خير البرية صلاة نحصل بها ذرية طيبة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد خير البرية صلاة نحصل بها ذرية صالحة وعلى آله وصحبه وسلم. بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. يا لطيف 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 يا لطيف. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا من غير تعب ولا نصب برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا وهب هب لنا أموالا كثيرة في الدنيا والآخرة. يا مبشر برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لي يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كن لي مسهلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين اجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا الله. سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا الله. سبحانك ما شكرناك حق شكرك يا الله. سبحانك ما أعلى شأنك يا الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
taqabbal minna bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekali toh. Wabillahi taufik wal hidayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi doa siapun emos sareng ajunan epon beliau Hadratul Mukarramatul Syekh Haji Mas Abdul Alim Khalili. Tak lupa dari Abdinah menyampaikan ribuan terima kasih dan muka-muka doa kibul kadintoh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala cita-cita. Moga-moga eka apalagi sareng Allah. Amin amin Allahumma amin. Untuk diri kami selaku pemandu acara awalan wa akhiran, manakala ada kesalahan akwal maupun ahwal, abdilah nyoona akung epon pangapora. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.